Silu solanasang parannu sita musule. Sia sidupa kaboro lante penanda bisaran na puang matua umpamatan na pena ulendui channel YouTube YKB Bahasa Toraja. Karena puang latabasa sia latanannung lan atu yate dia lalamai Pak Pudian 150. Pak Pudian 150. Apa dolo latanannung sia latabasa tu kadanna puang tama sambayang. Tontong bangkan ni makure sumanga puang matua. Belan natang toredu kaya tujuan na kamamasian mi kaboro mi lako kami. Unta tatasik itu tujuan mintu mamasemi puang kipenombai komi. Nalan atu ya te laki basa laki nanung tu kadami. Pena masalo tunduikan pakaborok kami. Kitandai patu borona maondongan na batakkan la umpugau ilan katuangki. Ulendu isangan na puang ki puang Yesu. Irampo masambayang mati o ambe daw suruga. Amin. Pak Pudian 150 angka mape pinsan na nakua. Haleluya pudi mitu puang ilan inan maindanna. Pudi milan batara kalle kallianna. Na dipakondi nakua. Umpudi puang ulendui penggauran. Umpudi puang ulendui penggauran. Silu kaborok lan puang Yesus Kristus. Nenek bu utu pekutana lan penanta kedenni temai apa sengak-sengak dadi daulangi. Susinda tona tanggal 90 bulan Misa tahun 2022. Dia tulangi sipatun nakarawang langan mendadi mariri sia mararang. Na peurungan tiramban tu tau inde to. Ia tu agan ia to na sangat to manarang dadi belanna. Mariga tulangi na pabua gau ba atu kedona sia pengkarangan na tu tau ba tu torro tolino dao te kuli na padang. Silu kaborok lan puang Yesus Kristus. Ia tulangi madada na pake to usura-sura madatu la umpak piambaran ni tu kakapuan na kuasan na puang matua. Ia tulangi sola mintu napa pada dimna nasang puang. Inde to nanipayan kumua matumbaya. Makuasanna tu puang umpadadi te memintu sakka sayanna. Tu nenek na pomanga tangana tolino. Belanna tangpakulle tu tolino la unggaragai tu susinna to. Ulendu iduka pak pengadaran jona langi. Lana neduka to maapudi umpakilalai tu tolino kumua. Inang makuasa sia maapakaboro tu puang. Ya moto anna susi kaluangan na langi. Tendu kamoto tu kaboro mamasena puang lako lino sia mintu isina. Apa ia tu tolino nenek na kalupai umpudi puang matua. Lan umpeng kilala itu Allah nasipatui mintu tondok kumua. Mintu tau lan telino yate. Kumua lananei baatu tanei toro tuo solanasang. Inang parallu la di para kaitongan. Anna malambe manaman siaden gai na lako mintu bati itah. Lantu yan na to, may komi solanasang, anta tontong umpudi sangan na puang matua, siya umpakalabi itu puang makuasa. Anta pasituangi pangalu matontongan, siya pangalu la tontong birisan umparakay telino, tutanay yate. Ya tumintu papada dinna puang matua, ya duka mo mendadi tanda sabin na kumua. Ya tu puang matua tontong usi solangki solanasang. Mendadi misa pe balinta, dio na mintu kaborok na puang matua. Ke tontong ki umpudi puang matua. Kita petayan ni ulendui gauta. Umparakai dukai telino yate. Amin. Rampoin deto tu kadan na puang matua. Tontong kipeta ada kumua. Tang meka boyo ki solanasang la subscribe i. Sia lama lambu malango pa inanta la umpak bagian ni.
Kurre sumanga, uang tontong umpasidia kami kamar rampasan. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.